Hello everyone. Uraho? We are so happy to meet once again. Tunezerewe kongera guhura kandi. This is the precious time where we listen to the word of God. Uyu ni umwanya w'igiciro kumva ijambo ry'Imana. So I will pray before we begin. Ndabanza nsenge dutangire. Dear Lord, we thank you. Mwami turagushimye. We thank you for your grace, which you don't seem to have upon us. Tugushimiye ubuntu bwawe udasiba kutugirira. This time we are going to share your word. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ryawe. We believe that through this word we can know your heart. Twiringiye ko binyuze mu ijambo ryawe tumenye umutima wawe. Allow all viewers to receive your word as it is. Wemera abakurikira bumva ijambo ryawe nk'ukorere. And may you bless our hearts from the beginning up to the end. Kandi umugisha imitima yacu kuva dutangiye kugeza ku musozo. In the name of Jesus our Lord we pray. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. We are going to read in the book of Romans chapter 8 from verse 1 through verse 5. Turasoma igitabo cy'Abaroma umurongo n'uwa mbere kugeza ku Abaroma 8 umurongo n'uwa mbere kugeza ku wa 5. Yes, please open the book of Romans chapter 8 from verse 1 through verse 5. Ngori igitabo cy'Abaroma igice cy'8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. If you are there, we shall read. Mwageze turasoma. Therefore there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'ubupfu. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Kubyo amategeko ananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana bishoboje ubwatumaga umwana wayo w'ikinege afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha icira ibyaha bya kamere y'iteka. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Yes, we have read up to verse 5. Turasomye kugeza ku murongo wa 5. I like this chapter very much. Iki gice cyane. Sometimes back I had one story. Mu gihe cyahise hari inkuru numvise. I was watching the story of Israel. Ndimo ndeba amakuru ya Israel. We received the grace to have a missionary in Israel. Twagira ubuntu bwo kugira umumisiyoneri mu gihugu cya Israel. And a couple days ago he made us travel to Israel, being at home online. Minsi ishize binyuze ku murongo wa internet yatugejeje muri Israel. There I saw one sea called Dead Sea. Rero naje kubona inyanja yitwa ko ipfuye. The Dead Sea is one of the seas in Israel. Ni imwe mu nyanja ziri muri Israel. But it's very special. Ariko ntisanzwe. Because whoever you are, once you dip your body in the Dead Sea, you can enjoy. Waba uri wese uramutse ugiye ukajya muri iyo nyanja urizihirwa. Whether you know how to swim or not, it's not a problem.
abuzi ko gutabizi ibyo ntabwo ari ikibazo because no one can sing or drown. kuko nta muntu ushobora gucubira muri iyo nyanja. The reason no one can drown is because the rate or the level of the salt in that sea is too high. Impamvu ni uko umunyu uri muri iyo nyanja uri hejuru cyane ari mwinshi. That's why it's called a Dead Sea. Niyo mpamvu bahita ko ari inyanja y'umunyu. There is no living being which can survive in that salt. Aho ngaho rero nta kinyabuzima gishobora kubamo. But men go there to enjoy. Rero abantu bajyayo gusa bagiye kwizihirwa. And once you want even to read a book, you can go in the sea, in the midst, and read the book. Nubwo waba ushaka gusomera igitabo ushobora kujya rwose kwiryamira hejuru y'amazi ugasoma. Because even if you want to sink or to dip the whole of your body, you can't. Kubera ko nubwo waba ushaka gucubiramo ngo winjiremo n'umubiri wawe wose ntibyashoboka. So there, no one is asked the skills to be like a skillful person in terms of swimming. Aho ngaho rero ntibisaba ngo ni umuntu uzi ibyo koga cyane. When I saw this, I was surprised. Ibyo nabibonaga byarantangaje. How come this is a sea like Mediterranean Sea, but here anyone can go? Nibaza nese ni gute ari inyanja imeze nka Mediterane ariko ikaba itara umuntu. Even if it is not a sea, if you go to Lake Kivu and try to jump into the lake, if you don't have any skill in terms of swimming, you can only die. Kuko nubwo wagenda ugatembera ku Kivu utazi koga uramutse ugiyemo wapfa. Not only the lake, even Nyabarongo River. Si ikiyaga gusa ahubwo n'uruzi rwa Nyabarongo. If you don't know how to swim and you try to jump into Nyabarongo River, you can die. Kubera ko utazi koga ukagerageza kugenda mu mugezi wa Nyabarongo wapfa. But in Dead Sea, there is no difference between one who knows how to swim and one who doesn't know. Rero muri iyo nyanja y'umunyu ntibisaba ngo uzi koga cyangwa ntubizi. So why people who go in Nyabarongo River or Lake Kivu or Mediterranean Sea drown, yet the people in Dead Sea they can't? Ese ni ukubera iki abantu bagiye mu mugezi wa Nyabarongo barohama ariko abagiye muri iyo nyanja y'umunyu ntibarohame? We can learn this, and also we can know how in Jesus we can live without our works. Tubyizeho rero twamenya n'uburyo ki muri Yesu twabamo tutabeshejwemo n'imirimo yacu. There are people who don't know how they can live spiritual life without doing anything. Abantu batazi kuba ubuzima bw'umwuka batazi n'ikintu na kimwe. They think they need to work hard in order to be spiritual. Batekereza ko bakwiye gukora cyane kugira ngo babe abanyamwuka. But being spiritual is all about being in Jesus. Ariko kuba umunyamwuka nta kibisaba ni ukuba uri muri Yesu gusa. Because whether you are good or a bad person, ko waba uri mwiza cyangwa mubi, when you go into Jesus, ugiye muri Yesu, there's no difference. atandukana ribaho. All people are the same in Jesus. Abantu bose ni kimwe muri Yesu. All people, they acquire the same righteousness when they reach in Jesus. Abantu bose bagira gukiranuka kumwe mu gihe bageze muri Yesu. But those people who are out of Jesus, they are ones who compare themselves. Bamwe bari hanze Yesu nibo bigeranya n'abandi. And they think, I am more righteous than this person. Bamwe baravuga ati ngende mwiza kurusha uriya. I'm better than so and so. Ngende ushuriya n'uriya. But in Jesus, all people are same. Ako muri Yesu abantu bose ni bamwe. Whether you are black or white person, ari umuzungu cyangwa umwirabura, whether you are a good person or bad person, ari umuntu w'imico myiza cyangwa mibi, in Jesus you are same. There is no difference. muri Yesu turi bamwe nta tandukaniro ribaho. When you read Romans chapter 3, usomye igitabo cya Roma ibice bitatu, verse 21 and 22, umurongo 21 na 22, what does the Bible say here? isonga bibiri ivuga ngo iki? Verse 21 says, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets.
ako noneho hari gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahano ari byo biguhamya. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. Nubwo gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Everyone, in the Dead Sea there is no difference between a person who knows how to swim and one who doesn't know. Mu nyanja yo mu nyoni bisaba umuntu uzi koga cyangwa se utabizi. Everyone can go into the sea and enjoy. Umuntu wese ashobora kujya muri iyo nyanja hanyuma akizihirwa gusa. What about in Jesus? Mbese muri Yesu? Once people reach in Jesus, abantu bageze muri Yesu, all of them they rejoice same. abantu bose bishima kimwe. All of them they receive the same righteousness. Abo bose baba bakira gukiranuka kumwe. In Jesus there is no difference. Ko muri Yesu nta tandukaniro. Why? Kubera iki? Verse 23 says, Mirongo 23 turavuga ngo, for all have sinned and fall short of the glory of God, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Everyone, because of the level of the salt in the Dead Sea, no one can sink. Rero bitewe n'ingano y'umunyu muri iyo nyanja nta muntu ushobora kurohamamo. And all people they can swim in that sea equally. Kandi abantu bose bakoga kimwe muri iyo nyanja. But when you check in the Bible, ko dusomye biriya neza, God decided to put all of us in Jesus Christ. Imana yagambiriye kera ko twese duhuriza muri Yesu, Because all of us were sinners. kubera ko twese twari abanyabyaha. And the Bible says that we have fall short of the glory of God. Rero ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. So once God sees us, igihe Imana itwitegereje, we realize that we are the people who cannot get something to show Him. Imana ibona nta kintu twari kubona twaherekana. That's why God didn't care about the goodness of man. Nubwo Imana itigeze yita rwose ku migire myiza y'umuntu. Yes, there are people who are good in the eyes of others. Yego hari abantu beza mu maso y'abandi. And there are others who are bad people. Hari abandi bafatwa nk'abantu babi. But all of them, they are in the same basket before God. Ariko bose bari mu gatebo k'imbere y'Imana. All of them, they are sinners. Aba bose ni abanyabyaha. That's why God put one way for them to reach in Jesus. Gusa Imana yashyize inzira y'uburyo ki bose bagera muri Yesu. Because once they reach in Jesus, there is no difference. Baramutse bageze muri Yesu nta tandukaniro ribaho. All of them, they acquire the same righteousness. Bose barasaba gukiranuka kungana. So being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, all people enter in Jesus. Rero gutsindishirizwa kubw'ubuntu bituma abantu bose binjira muri Yesu, Regardless on their deeds. atitaye ku bikorwa byabo. That's why God is telling us to differentiate two laws in the Bible. Niyo mpamvu Imana idusaba gutandukanya ibintu biri muri Bibiliya. In the Bible there are two kinds of laws. Hari amategeko y'uburyo bubiri. One is the law of Moses. Amwe ni amategeko ya Mose. The other is the law of Jesus Christ. Andi ni amategeko ya Yesu Kristo. This time God gave me the heart to share with you the gospel according to the book of Romans. Rero muri iki gihe Imana yampaye umutima wo gusangira namwe ubutumwa bwiza binyuze mu gitabo cy'Abaroma. As you know, this is an epistle of Paul to Romans. Abizi ko ari urwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma. And when Apostle Paul wrote this epistle, he clearly explained about the gospel. Intumwa Pawulo rwandikaga runo rwandiko yarusobanuye neza yigisha ubutumwa bwiza. And he didn't want anyone to be confused, yashaka ko hari n'umwe harimo n'urujijo, saying that is the one who gave us the law of Moses. ngo niyo duha amategeko ya Mose. So we have to keep the law of Moses. Rero dukeneye kubahiriza amategeko ya Mose. If we want to go to heaven, dushaka kujya mu ijuru, we should obey the law of Moses. dukwiye kubaha amategeko ya Mose. Everyone, the law of Moses is the law of sin and death.
rero amategeko ya Mose ni amategeko y'igihano n'urupfu. If you want to obey the law of Moses, ushaka kuba amategeko ya Mose, you should accept the death because of your sin. ugomba kwemera urupfu mbere na mbere kubera ibyaha byawe. Because the wages of sin is death. Wakwemba by'icyaha n'urupfu. The law of Moses tells you are a sinner. None itegeko rya Mose bakubwira ngo umunyabyaha. All of you have committed sins. Mwese mwakoze ibyaha. All of you fall short of the glory of God. Mwese ntimwagera gukiranuka kw'Imana. All of you are the people to perish. Mwese murabo kurimbuka. You can't escape the judgment of God. Rero ntabwo wasimbuka urubanza rw'Imana. So the law of Moses tells us that we should accept to perish. Amategeko ya Mose tuvuga ko dukwiye kwemera kurimbuka. We are people to perish. Ko turabo kurimbuka. We can't do nothing to go to heaven. Nta kintu na kimwe twakora ngo tujye mu ijuru. Instead, we are qualified to go to hellfire. Ahubwo turi abantu bagenewe kujya mu rutazima. So today we read Romans chapter 8. Rero twasomye Abaroma 8. And Romans chapter 8 tells us the good news. Rero Abaroma 8 atubwira inkuru nziza. What is the good news here? Ni inkuru nziza. Yes, there was the first law. There was the first law. Itegeko rya mbere. And this first law was to judge us that we are people to perish. Kandi itegeko rya mbere ryacirwa urubanza ko dukwiye kurimbuka. Because we are unable to keep it. Ko byatunaniye kurifata. Because we were sinners from birth. Turi abantu b'abanyabyaha kuva twavuka. But once this law was established, rero mu gihe iryo tegeko ryashyirwagaho, God also sent another law. hashyirwaho n'irindi tegeko nanone. Which law? Irihe? When you read Romans chapter 8, the Bible says there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Biravuga ngo nuko rero n'abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Yes. When you reach in Jesus, ugeze muri Yesu, when you get in Jesus, there is no condemnation. ugeze muri Yesu rwose nta rundi rubanza. In Jesus there is no death. muri Yesu nta rupfu rubaho. Even if you don't do good, nubwo wakora ibyiza, even if you do good or not, wakora ibyiza cyangwa utabikora, you cannot find any death in Jesus. nta muntu upfuye abona muri Yesu. Because in Jesus there is only life. Kuko muri Yesu harimo ubugingo gusa. In Jesus nothing can kill a person. Rero muri Yesu nta cyarimbura umuntu. Those who are in Jesus they are safe. Rero bari muri Yesu baratuje. They are like people in the Dead Sea. hari abantu bo mu nyanja y'umunyu. In the Dead Sea all people are very safe. Rero abantu bose bari mu nyanja y'umunyu batuje. Even if there is a great wind, that wind can do nothing to harm them. Kubera ko nubwo haba hariho umuyaga mwinshi cyane ntacyo batwara. What about in Lake Kivu? naho se mu Kivu, One day I was swimming in Lake Kivu. umunsi umwe nari koga mu kiyaga cya Kivu, But I didn't know how to swim. sinari mbizi koga. At the time there were the great wind. Tugiye umuyaga mwinshi. And the waves were just climbing and trying to make me sink. Tugiye rero umuyaga waraje kugashaka kundoha. Because I didn't know how to swim well, Bako nari nzi koga neza. I was caught up by the crab. Rero naje kufatwa n'imbwa. Yes, that time I lost all power. Bituma ntakaza imbaraga nyinshi. And I could not do any movement. Nta kintu ngiye gukora rwose. But thankfully I had a safe on my belly. Rero cyaje kumfasha nuko naniziritse ikintu ku nda. So because of it, this wave kept on pushing me on the seashore. Rero umuyaga akomeje guha amazi nayo umuvumba akansunikira ku nkombe. If I had not taken that safe, rero mba nafite icyo kintu nari mfite mu nda, actually I would have died.
rwose mba narapfuye Now I do not have listened to the gospel from me. ntabwo mba narigeze numva ubutumwa bwiza, But I was saved by that stone. ariko icyo kintu nari mfite cyarankijije. What about in Dead Sea? none se mu nyanja y'umunyu, In Dead Sea, there's no one who can sink. mu nyanja y'umunyu nta n'umwe wakoga, Whether I know how to swim or not, ntabizi cyangwa ntabizi, it's not the matter. ntabwo kiba ari ikibazo. It is same to the people who reach in Jesus. iki kimwe n'abantu baba bageze muri Yesu. And this is what Romans chapter 8 is telling us. ibyo rero mu bice 8 ari kutubwira. Verse 2 says, "For the law of the Spirit of the life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Yes, usually there is a law that one who goes to swim in the sea should know how to swim. itegeko ry'uko umuntu ugomba kujya koga mu mazi agomba kuba abizi. But if you don't know how to swim and you just go, you die. rero utazi koga upfa kuyishora gusa urapfa. Yes, you drown and die. umiranyera ugapfa. But the Bible here says akabona biravuga ngo there is another law. ari itegeko. There's another law which made people free from the first law, ari itegeko ryatumye abantu baboka itegeko rya mbere, which was the law of sin and death. itegeko ry'ibyaha n'urupfu. And verse 3 says, umurongo wa 3 turavuga ngo there's something interesting in verse 3. ikintu gishishikaje mu murongo wa 3, For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. ubu kugira amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu Imana bishoje, bwatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kubw'igitambo cy'ibyaha n'urupfu ciraho ibyaha bya kamere y'iteka. Everyone, this is very interesting. This is very interesting. iki ni ikintu cy'ingenzi. There are people who are not interested in the word of God. hari abantu batajya bashishikazwa n'ijambo ry'Imana, But once you taste the sweetness of the word of God, you can be interested in the word. ariko uramutse umenya uburyohe bw'ijambo ry'Imana washishikazwa naryo. Think about this. Bitekereze. Many people, they live their life condemning themselves. hari abaha ubuzima bwabo bwose biciraho iteka. They cannot eat, ntibarya, they cannot drink, ntabwo banywa, they never sleep well, nta nubwo baryama neza, because always they have the condemnation in their heart. kubera ko igihe cyose baba bafite kwiciraho iteka mu mitima yabo. But why do people condemn themselves? nese ku cy'abantu biciraho iteka, The problem is because they commit sins. impamvu ni uko bose bakora ibyaha. But the problem, they are under the law of sin and death. ikibazo ni uko bari mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Everyone, if you have any condemnation, niba ufite kwicara urubanza, that means you are out of Jesus. bivuze ngo uri hanze ya Yesu. In other words, you are under the law of sin and death. andi magambo uri mu butware bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. But how can you enter in Jesus? ese twakwinjira muri Yesu dute? It's very simple. biroroshye. Just to receive the new law. To receive the new law. nta kintu no kwakira itegeko rishya. What kind of law? ni irihe? It's the law which condemns sin instead of condemning people. irya tegeko riciraho iteka icyaha aho kuriciraho abantu. The Bible says God condemns sin in the flesh. biravuga ngo Imana yaciraho iteka ibyaha mu mubiri we. Yes, the flesh has sins. icyaha cyari gifite umubiri wari ufite ibyaha. Our flesh always is full of evil things. imibiri yacu igihe cyose waba wareze ibibi. But what did God do? ese Imana yakoze iki? God condemns sin in the flesh. Imana yaciriho iteka kamere y'umubiri. That's why God never condemns people. niyo mpamvu Imana yaciye iteka abantu. Instead, He gave them the free gift called righteousness of God. ahubwo yabahaye impano y'ubuntu ariko gukiranuka kw'Imana. Verse 4 says that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh
but according to the Spirit. umurongo wa kane ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Everyone, when you read Jeremiah chapter 31 from verse 31, bisomye igitabo cya Yeremiya igice cya 31 the Bible talks about these two kinds of laws. hano bivuga uburyo bubiri bw'amategeko. Yes, there was the first law, which was the law of sin and death. hari itegeko rya mbere haryo itegeko ry'ibyaha n'urupfu. But there is also this law, the second law called the law of grace, or the law of spirit of life in Christ. hari itegeko rivuga ko ari itegeko ry'ubuntu bwo muri Kristo Yesu. But so many people, they just live under the law of sin and death. ariko abantu bakomeza bakaba mu butware bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. That's why Pastor says, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. umurongo wa gatanu uvuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Yes, that's why those who are free from sin, they are the ones who don't focus on the flesh, but they focus on the works of Jesus on the cross. niyo mpamvu ababyeyi b'Imana batatumbira iby'umubiri ahubwo bita ku by'umwuka Yesu Kristo ku musaraba. So I read one verse and we conclude. turasoma umurongo wa nyuma. Please open the book of Colossians. turebe mu gitabo cy'Abakolosayi. Colossians chapter 1. Abakolosayi igice cyaho cya mbere. Colossians chapter 1, verse 22. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 22. It is written here in the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight. none yigishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo bashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagaho. Yes, this is what Jesus has done for you. iki ngiki ni Yesu Kristo yagukoreye. Jesus made you holy. Mana Yesu yakugize uwera. Jesus made you blameless. Yesu yakugize utari binini. And above reproach in the sight of God. kandi agushyira imbere y'Imana uwera ari umuziranenge utagaho. Why do you think that you are not holy? ese ni iki kubwira ngo ntabwo uri uwera? Why do you condemn yourself saying you have blemish? ese ni ndakubwiye ngo uri umunyabyaha afite inenge. That is the law of sin and death. iryo ni itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Please accept the law of the spirit of life in Jesus Christ. ngiye kumva itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. And testify how holy you are, how blameless you are because of Jesus. uzahamya uburyo ki uri uwera ari umukiranutsi ku bwa Yesu. Let's pray. dusenge. Thank you, Father God, for your mercy. Data mu ijuru tugushimiye impuhwe zawe. You have made us blameless because of your Son Jesus. tugeze abatari umuga kubera umwana wa Yesu. And through the new law, we can testify that you are perfect holy people. tubinyuze mu itegeko rishya turasha kumenya ko turi abera kandi dutunganye. May you bless the hearts of all viewers not to focus on the flesh, but focus on what you have done for them. rero twemere twe gutumbira ibya kamere yacu twemere dutumbire ibyo Yesu yadukoreye. Therefore, people will live rejoicing because they are in Jesus. kugira ngo abantu babashe kunezerwa bari muri Kristo Yesu. Thank you, Lord, and we pray everything in the name of Jesus alone. turagushimira Mwami kandi dusaze ibyo twese mu izina rya Yesu. Amen. Thank you very much. urakoze. See you next time. uzasubira.